RIB yafunze abantu 9 bakekwaho cyangwa se bakurikiranyweho kugira uruhare mu ifatwa mu ikorwa ndetse n'isakazwa ry'amashusho ya Kwizera Emeline na bagenzi be agaragaza imyanya y'ibanga. Ndagira ngo mbasuhuze amahoro y'Imana abane namwe. Ni Joshua TV. Ku itariki 17 Mutarama 2025 aba bantu batawe muri yombi ubwo bakwirakwizaga amashusho agiye atandukanye y'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga, aho umuntu yaba yayishyize icupa mu gitsina cye, aba bantu bandi bari ku ruhande bagenda bamukamera bangiza bagashyira amashusho ku mbuga nkoranyambaga, kandi ibi bintu ntabwo byemewe. Rero RIB y'u Rwanda uno munsi yatangaje yuko babashyize muri mabuso kuri zino tariki. Aba bantu rero ryari itsinda ry'abantu 9, 7 muri bo barafunzwe nyuma y'uko bagize uruhare mu gufata no gusakaza amashusho abagaragaza bakora imibonano mpuzabitsina. Iryo tsinda ryabo ririmo abakobwa 6 n'abahungu 3. Abafunzwe batawe muri yombi kuwa 17 Mutarama 2025. Amazina y'abagize iryo tsinda: uwa mbere ni Ishimwe Patrick, Wineza Nerisani, Gihozo Pascaline, Kwizera Emeline, Uwase Saliha, Uwase Belize, Shakira Uwase, Rucyahana David na Banza Julien. Abo bose bafite hagati y'imyaka 20 na 28. Abo rero nibo ubungubu batawe muri yombi bashinjwa yuko berekana amashusho y'urukozasoni. 7 muri bo bakurikiranywaho mu gusakaza amashusho, abandi mu kuyakora. Ibyo bintu rero bigatuma baba barabafashe bakabakatira. Ubwo rero 7 muri bo bakurikiranywe bafunze, mu gihe abandi 2 bakurikiranywe badafunze. Abafunze bafungiye kuri sitasiyo za RIB zirimo iya Kicukiro, Gikondo, Remera, Kacyiru na Kimironko, mu gihe dosiye zabo ziri gutunganya ngo zishyikirizwe ubushinjacyaha. Byagendaga gute ngo aba bana bifate aya mashusho? Aba bakobwa n'abasore bifataga ayo mashusho bari gukora imibonano mpuzabitsina bakayasangiza abagore cyangwa abagabo ndetse n'abadiaspora kugira ngo babahe amafaranga. Bo ubwabo nibo bayifataga. Abafashwe barapimwe basanga bakoresha ibiyobyabwenge, aho mu bapimwe basanganye urumogi ku gipimo kiri hagati ya 55 na 275, mu gihe ibipimo gisanzwe iri hagati ya 0 na 20. Urumva rero ibyo bintu birengeje urugero. Ariko gusa reka nshyiremo akavideo kababwira muri make mwumve kuntu bimeze. Abari gukurikiranwa uko ari 9 bahuriye mu itsinda bise Rich Gang, ari naryo bifashishaga mu gukwirakwiza ayo mashusho y'urukozasoni, barimo Ishimwe Patrick, Uwineza Nerisani, Gihozo Pascaline, Kwizera Emeline, Uwase Saliha, Uwase Belize, Shakira Uwase, Rucyahana David na Banza Julien. Bose bafite hagati y'imyaka 20 na 28. 7 muri bo bakurikiranywe bafunze, mu gihe abandi 2 bakurikiranywe badafunze. Bafungiye kuri sitasiyo za RIB zirimo iya Kicukiro, Gikondo, Remera, Kacyiru na Kimironko, mu gihe dosiye zabo ziri gutunganywa ngo zishyikirizwe ubushinjacyaha. Amakuru agaragaza ko abo bakobwa n'abasore bifataga ayo mashusho bari gukora imibonano mpuzabitsina bakayasangiza abagore cyangwa abagabo kugira ngo babahe amafaranga. Bo ubwabo nibo bayifataga.
uretse gusakaza ayo mashusho abafashwe barapimwe basanga bakoresha ibiyobyabwenge, aho mu bapimwe basanganywe urumogi ku gipimo kiri hagati ya 55 na 275. RIB ivuga ko urubyiruko rukwiriye kumenya ko imbuga nkoranyambaga zitabereyeho gusakazaho amashusho y'urukozasoni cyangwa se gukorerwaho ibyaha. Abaregwa bakurikiranyweho icyaha cyo gukora ibiterasoni mu ruhame, aho gihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2. Icyo gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa, uwo gihamye ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Icyaha cyo gukora ibikorwa byerekeranye n'ibiyobyabwenge cyangwa urusobe rw'imiti ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka 1 ariko kitarenze imyaka 2 cyangwa imirimo y'inyungu rusange. Ikindi cyaha bakurikiranyweho ni icyo kumviriza ibiganiro, gufata amashusho cyangwa kubitangaza. Ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka 1. Icyaha cya nyuma bakurikiranyweho ni icyo gutangaza amakuru y'urukozasoni hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Ugihamijwe ahanisha igifungo kitari munsi y'amezi 6. Nuko rero ibyabo bakobwa n'abo bahungu nuko bimeze, ariko gusa izo nkoranyambaga ntabwo ari izo gusakaza amashusho nk'ayo ngayo y'urukozasoni. Gusa mbanje kubashimira we twabanye, yari Joshua TV. N'ubukunze ibiganiro byanjye ukore ibisaba, ukore kukazogera rwose nk'ibisanzwe, kandi like na share, kandi kukazogera. Kandi n'amakuru ya entertainment tuganira, kandi Imana ibaho umugisha. Witwa akurikiranye, Imana ikomeze kubarinda.